Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Presiden jong keri India hagas ngi palay jong katayo. Ka kendai tarik jembang arjar arpusau. Kala IT ka Khusnam Padma Shri. Syaka kerteng jong ikong Silbi Passah. Haga jingyalang ka balalong Rashtrapati Bhavan ha New Delhi. Ikong Silbi idei long kemi bala pau baha hakaliang ka put katem karwai ka siyo tenrai lani ka folk music. Bat ka jingsha jit jong ikong Silbi Passah ban yo ka Khusnam Padma Shri kadai hakaliang ka art. Ikong Silbi Passah idei long kemi bala pau baha ka jing pen KM. Iki jing shat khasi jong minbarim bat iliadan bentaru haga bat penkeu ya ka lariti bat ka dustur jong ki khasi bat jaintia. Ikong Silbi idei ba syong basa hariat samtia Shillong bat ilayo aru ya ka Khusnam Sangeet Natak Academy Award nagabentaw snem arajar arpuway hagaliang kaput katem bat karwai ka siyaw tenrai. Ya gani ka Khusnam laay de ka Presiden jong kari India ka Draupadi Murmu haga arpu Sautrik urempang arajar arpulai ha New Delhi. Mentaw snempat ka Presiden jong kari kalaay ka jing menjur ban penkop buram ya shispa lai pu arngut da ka Khusnam Padma bakinthum ya sangut ka Khusnam Padma Vibhushan khan nyongut ka Khusnam Padma Bhushan bat shispa shipongut ka Khusnam Padma Shri bat napedeng ginong ya Khusnam lai pongut kide ki kentei prangut ki banabari bat khendaingut kidei ki bala khlat. सिल्बी पासा कला लोकगीत।